Haga jingle kai Indian Premier League hapring ke Mumbai Indians Persha ke Delhi Capital. Haba pai shak ke jingle kai ke Mumbai Indians kala khur ke nam chop. Hadin bagalala abad belem ya ke Delhi Capital da San Kundai Rons. Haga ke jingle kai ke Mumbai Indians kala tin engkong bat kalala ban kamai hadu shispa praphe runs badhap sun weekend naki arphe over. Kat baga Delhi Capital kalala ban kamai tang shispa arphe runs badhap baro ki weekend naki khat pra point ar over. Bandeng baga ke jing job ke Mumbai Indians kala yo benrung syaka playoff. Kat baga Delhi Capital kala du benrung syaka playoff. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ke Al Weda Persha ek Al Hilal. Haga ke jingle kai baro artlegi ken hun ki khai da marshi gol hadu bukot ke jingle kai. Baria ke gol penia khai ke Al Hilal kala yo ben thep hashwa ban kot ke jingle kai lengbau Milinkovic Savic. Hagway par ke jingle kai Saudi Pro League hapring ke Al Nassr Persha ek Al Khalij. Haba phai shagan ke jingle kai ke Al Nassr kala khor ke nam job. Hadin bakalala abad pelem ya ke Al Khalij da Ar Lanon. Ya gini ki Ar gol juga Al Nassr le ban thep nengkong lengbau Duran haga minit ke banyau peusan bad ya ke gol ke ba Ar le ban thep lengbau Ronaldo hashwa ban kot ke jingle kai kata haga minit ke ba khandai peu plus nyau baleng ba ke gol Ronaldo udang bad ya ke kerdan ke banengkong haga jingyo thep bun gol haga jingle kai Saudi Pro League benta ke samai. Haga jingle kai Europa League final hapdeng ke Tottenham Hotspur Persha ke Manchester United. Baru artli ken hun ki dei na Premier League. Bad ga ken hun ke ban job ya ke jingle kai final kan yorung direct sya ke Champion League haga samoi ke banwan. Haba phai sya ke jingle kai final haba sedang jong ke jingle kai omdon ki bala bat penki jar badai hadu ke minit ke basau peu ar ke Tottenham kala yo ban tap ya ke gol ke banengkong haga ke jingle kai lengbau Brennan Johnson ubrei urang elekai badang ar peulai snam ke Tottenham bad hadu bukut ke kela step ke Tottenham ke tam da shigul lanon abangi pai pat sya ke kelamit kirang elekai ke Manchester United kila persyang bad ban pai ke shigul jong ke Tottenham Henry ki klemla satia hadu bukut ke kendai peu minit bad kendai minit ke additional time haga baga Tottenham kala khor ke nam job da shigul lanon baleng bagan ke jing job ke Tottenham kala yo ban ra ya ke nam ladu jong ke Europa League benta ke samai bad gane ke dairu ke sin ke banengkong nag benta ke Tottenham ban yo ra ya ke nam ladu jong ke Europa League.